Ikone Svetog Petra Cetinskog i Vasilija Ostroškog neke su od najistaknutijih na izložbi pod nazivom Najljepše pravoslavne ikone Crne Gore. Ostrvo Gospa od Škrpjela, na kojem je priređeno svečano otvaranje, za istoričara i admirala Bokeljske mornarice Antuna Zbutegu ima posebnu simboliku. Kada smo davne 80. godine, dakle to je prije 38 godina, tako ako dobro računa, pravili ovu iluminaciju, ali tada nije bilo puno ljudi, nego bi se skupili jedna grupica naš mlađih sa Barkava bi dolazi i tu ja sam moju sadašnju ženu upoznao prije, ali sam se malo udvarali, nije sam imao puno uspjeha, ali to večer kada smo pravili tu iluminaciju, to je takav bio ugođaj, tako da tu je sve počela, poslije 2 godine smo se ovdje vjenčali, a prije 2 godine se i moj sin koji živi u Americi isto tu vjenčao, ali ne samo to, moj brat, sad nažalost pokojni Branko Zbutega, je ovdje prije 40 godina postao svećenik. Svako od nas pojedinačno je ikona, jer mi smo Božja slika. Pri čemu imamo i obavezu da tu sliku koju svakome u duši utisnuta, da je učinimo svjetlom, da je učinimo vidljivom. Prema riječima organizatora Domagoja Žarkovića, u pitanju je 10. izložba koja se održava u saradnji sa župnim uredom Perast i Don Srećkom Majićem. Ovo su znači ikone iz pravoslavnih crkava u Crnoj Gori. Praktično ja to nazivam najljepše pravoslavne ikone u Crnoj Gori. One su slikane znači vizantijskim stilom, slikali su ih ikonopisci iz Srbije. Izložene su ovdje u pomirbenoj dvorani na otoku Gospa od Škrpjela i to ima nekog značaja jer samim tim dolazimo do nekog ekumenizma, čemu i ja lično, a mislim i obe crkve teže. Prva je bila, zamislite te slučajnosti, ikone iz katoličkih crkava iz Boke. Evo sada smo došli znači 10. put sa ovim ikonama iz pravoslavnih crkava iz Crne Gore. Posljednjih godina ovakvi događaji između ostalog organizuju se uoči jednog od 3 najznačajnija peraška praznika. Velika Gospa kao jedan od najljepših dana ovdje koji imamo na ostrvu, jedan najveći praznik našeg ostrva svakog 15. avgusta, jedan svečani dan koji počinje od ranog jutra sa misama, pa ono sve do kasno popodne imamo mise. Očekujemo veliki broj ljudi, veliki broj posjetilaca kao i svake godine. Vidjeli ste i oltar koji je predivno svečano okrićen sa cvijećem, to svakako dan prije se sve odradi. Ukoliko ste ljubitelj sakralne umjetnosti, posjetite pomirdbenu dvoranu i uvjerite se u vrijednost i ljepotu ovih ikona na malom ostrvu kraj Perasta tokom narednih 10 dana.